Uyingenza kwetha-ke nginibingelele nginamukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi yoHeart. Mina mawuqala ukungena kule channel qiniseka ucindezele usubscribe uthola zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel. Itholakale isibulewe yashiswa intombazane yaze yaba umlotha-ke ebilahlekile intombazane ade ilahlekile. Usindi ithanga leminyaka ngo-15 owaduka-ke ngomsombuluko. Wagcina kokubonakala ehamba nomunye umlisa bathe-ke uma bengambona bakubo baya-ke kubo kalo mlisa owayenaye bayombuza-ke wabatshela ukuthi wayenaye baxabana-ke ezintatha ngabo-3 ekuseni wamxosha. Namhlanje-ke intombazane isitholakele ibulewe yase-ke iyashiswa yaba umlotha. Amaphoyisa aseqalile-ke uphenyo kanti abantu baphole kanje ey'nkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Umuntu ona-15 years usekwazi-ke ukuxabana nomuntu saze-ke noma-ke salizalela ubala Jehova. Nonke umuntu isigebo sentamo esidingakalayo. Please asibuye-ke ngeke phela kunabantu okulula nje ukubulala ngoba ethemba ukuthi uzoya ejele abuye aphume futhi. Fisa ukuthi izuvalo lakho nombono wakho hlala phakathi kwe-comment section.